ekwa edibiba ebusia ne nsomasanso aba na nne no ye beto ye enra nkomotwetwe ne so enra nkomo na ye hyase ene ye beto aso na mamenkai okakra ansa na ye bekoso no endra na ye twetwe nkomo bi afa eraba bi a osi so no 13 years no start memasem na ekowie ni se ofa nyinsen na nyinsen ni mu ho na de nsem bebre bae ma nyinsen ne se ye de o how bebre e bae na ne Bema no share ni nyinsen abepie mo fidiem ha se ya ono so e kan side of the story or the a to dwa eno nti ye bekọ ne akwakotie bema ne so eno mu nsem aba ti aba Yakobon cha de bema no oba na bema no ababa ni nkyeremu ode ama no nkyeremu ni mu odu ehintasem bi ewo nkyeremu ni mu ya na da ye ka se ye nhye suhyefa emua asem no ye ntie faako ne ye mfa mua bema ne wo fidua mu ha ye betie na no asem kakra ni nkyeremu maame eka kyere no se nisha ento wonko se me fa se ina ode mamiti me so Bonetofa ha me oksan ka tententi a eno a wo ka wasem nyina nti na de se me ko man ka sensi sa ma no se nyambo akina oba ba bia wo ka duru ye no hwa na mpesa wo ka duru fi se no me bisa se ne kura ne sen ma wo ne tofa se wo ma ananye sa nti wo de kire mu na yenko ana o fa me no ba wanya edobia anfa mame waye se wo so do me so no oboa mama wotumi bu mi pa tietia me asa mi nyinse nyina ni nyina echi no mangasa na sam da so te no ho okoba bia me meti a dise bia na danfo ono woka ana meti onkla okoba bia wonka nkyere me so bema ya wotwe mama woni bedi nkomo minim sana friend bema ya wotwe ni didi sen pa kojo na anu asa oba ugbo ni din ade na ne hu no ye bema wotwe nti ya gbo ni din me da shi ana metuo enene tuo tietuo no mo a ye wo de odinkan no ana me ka kire wo se sata mo no na me yale na mitimi ni di wa na utimi fa fofla me ma me ka kire me se mitimi ni di me no de na me ni na matomo de na che ana o me ma me ya se wonim enu ababi a wo bo asem no tofa beduru ye no ho na me pesa wo bai na me wonsem bia metimi abisa wo mabisa wo na fe me nko be ma na so baby a wo kan beduru ye ne baby enu a ye de asem no kunkon ye ho na mpesa nka wo mwa no tisa de wa mwa to ahye wo nsam na opem ho na fe metimi ne kasa entina se wono mu so na me ken baby a wo kan beduru se woni na wo nan ena nkoda no wo frɛ no se ho na mpesa wo di besi fisa sa story ya wo bo 13 years ne de wa bo ho ni nyina eti minyi ni nyina efide na menka brad nkoda ne de no so de ya wo ja nkoda ne ho no de ya mi ja nkoda ne ho ne se ni nyina ya wa wode me fa mu eboro enshiraye satama ye chi no wo twenua e ma asem onfa nye hwe okofa oba se me sere oba se oba no mimi mumu no mema mabusuafo so mo mpene ma ewo no wanye me ho ade eti oba no kan nyina kire me se mimi kunu ne ka kire no na me sa mate eti wo ka wiye no ana wo mi ka kire wo ka kire mimi se agimifu mi enu me mpa mu bia e mu ho no de mimi no me lie ato me flana na me nya flana no ba bizi anu me bisa wasem bi se ukuni woni ne tena ye no wafa na chida o ka say man fa na chida wafa na chida pacho debi wafa na chida pacho debi okay me say bisa we no ka bibi se enkoda no san atete ye ne ade bi nti na ma wuja enkoda no wokoye ugina de ugina asa na tie me pachai say atete ye ne ma wo friend so me fa enkoda no me pachai nti wo try ma be mai bai me pachao memi momu de nyagopo aniti na nu me ka kire wo no say nu adade no me ka kire say enkora no me fa wo na me mabele no
say odi ni tu mu no na kuna na yale me ana na me hwe nkura no se me nim se me nyumi no na wo nkura obi a nkura na bi na me ana na me hwe no ana yi wo firi mu no nya munum ho ana me ka kire wo se be hwe nkura no wo kutena afie wo ehye fia me fa ne se na otwe me nsa kona bosome ana me frɛ wo ka kire se be ko dwumi ni sika wo ho eti ma me sika na me fa hwe nkura no na wanka se adwuma be na wo ye na me to anka no so amena koton no e besia 50 cedi no makobo besia na me da koton 50 cedis anka na woton ai se wuti oba ni monyamfo ba to brom sei anka 50 cedis no wo hye ne sei na wo ye ne sei wo hye ne sei na woton 50 cedis no bia na me ko ne die bia na me ko ne die na omo wo ha no eye 10 cedis Oha say Waha say okay Maku 100 Anka maku 100 Bacha Wow Sata mani de ne 100 cedis Iti na me koto bia 400 na 400 cedis Anasa 40 cedis Me ko fanka no anka ne dodo na meka Yesika no me ha me pese mu say anka na wo so ton wa nti be ma ekọ mu ba ye be na wotwe miensa be ma ya che no wo de yenhwe infantu sene so be ma ya che no ayayi no bi a ne makọ fa ya je no ne ade na wotwe miensa no mu no anka business net sen entiti mi ma ho kire ba wo so prekopra after 3 weeks pe na ho na mpese me hwe no mu no enkura ne bi yale sata mo no Oma ono mukodai mo na nye ono nko anana mukodai mo no mo ye miensa miensa no mienu no mukọ aye dwuma de hwe omoma eti na me frɛ ne ka kire nse oba na wasole a wakotena no so no on sole mfiri ba bi a oba ne ti no na o mesere ko ye dwuma no fa hwe nkola no se ni nua ma no akasa se mimi mum ana nam me so am ya ti na tum na ne nua ma no so wule fi se no ono obi ti no wanye ne ho ade ana wo de ko fa oba foforo ne ko tena ye ana ma sa no me ne ba no so no mo se ye me no me ben se no me ne se ni woni obi di sie ti wo oba ne ka kire se ko ye ne ho ade wo ka kire se wo de be ye ne ho ade de wo de ko akota kokoba na se wo de wanu kasa asem wei se wo de ko akota kokoba na so wo de ko akota aponche na wa ye na obenya ho mfaso a edin nyan kopon otimi ye nten utu susu se no hona ma onya no me mama mi su dade no ne obi ka kire me se wo se dade no o ka kire me se wo de ko akota aponche na wa ye no eho mi su bi ma no ka kire me se blade se be ma ni fa me se mi nko abrim se wo bum kwase ewlade wa so ho ni munyam etini mi ama no efa ne se mimi mum ane enam so me ko no ho ne tiwe ede twato ho ma na ye dabe ede twato a bi hu me ma no eye se dede na me oba ho no mo na me de me ka kire de se enkola no se de wo si ye no me nua kire na me wu na ne nua ma me di matam se na so won fa enkola no ko mani nua ma tissue na paper wanim abusia Bema no aba na bibinti yemfa nanim emma ompese nanim beba ni nkyere mu kakra wo asemi ho no yepese eti ono so na no asem na ye kare ni mienu hwe na ye nyina ye hwese bi se ebra asem ne bae no mumu hwan na de asem no ko human rights epa cha emia una ade ko ye epa cha de ne si ye de si ye na bi kyere mu no mpese musa de na si ye na fe mabisa be ma no wo na ade ko ye se wo ma akodi be ma no ho aha no omubu a ne se ma wo se omo menhwe nkla no de bia obe ma nkla enan no 50 cedis ana mi mum de ka me ka se sika ni sha no mo ka kire me se ono wo ka kire se ono wo ye ku adwuma ana me ka kire se enye ku adwuma no wo ye eti e wono mo no ma amfi saa kasa na amkan ye no ana mitwa no so o mo 50 cedi na me fa no anhwe nkola no ana me na meto no mo hwe nkola no eti beti nkola no a me hwe wo mo no ebi wo no ma me frɛ no na me ka kyen so o ma misika fa hwe nkola na where dey wo tu ma me no madam o timi gina fu di matam batantan mintimi entena ha entwantro ento nipa na wote wo no so si aboni din oba Beman mo nyamfo se ya woni ne kranko da 90 wutimi money di ni pot ho na bema ye otiwo wo de say wo so de kwadwo nti wo de bra kakra ka ho friend bra kwadwo a woni ne wo ma na ye de medofo
Bacha mate. Actually buo kakra. Bacha. Why? Bacha mate. Eti no mono. Ana me frɛ wo ka che wo se enkwala no mu go school se ni miska. Na me mfa mo go school. No mono eni atem didie. Obeti me dimu atemu a sa no se no. Wasem no ho. Me pese obesi se dear parent na oba ha na me kokuru no. Yo. De ntia me ba nkura nti na me ba e. Nkura nti na ba. De na wo pese ye efa nkura ne ho. De ya me pese wo ye fa nkura no se me pese me hu me ma. Hu ma. Me pa cha. Sasai. Nkura no enye me pe se nka me ja me ma e de ama no. Enka nkura de ka me amhwe ma de. Nenso ade a bema we ti wo no wo ye me no. No ye me no. Aye. Nyabote. Abusua mame enka wei na yenhye no enso. Ya na da ye ka no wa hasa yentie ba akofo no asem. Eni ti bema na ba na se ye kotie bema no so no asem na ye hwe de wo no so eka. Enti bi so we hu bema na nim a emane hawo. Se de waka a kire ye no saa na ye pese ye no e de boa. Ejakwadwo fa wanu hwe mic we se ya no mame why? Mema wakwaba. Na pom te say. Ya da Nyankopon ase. Eja wadahoma sisi wasu ohun no 30 years no na wo fa no na ne tena ye enom ne ade mankoda nan aba bepie mu. Dedi kan ne no kwese ohun no 30 years yamba. Me da ase. Ndo aka na nya no kore. Pacha bra wanim kakese be ya mic no. Ya aka na nya no kore. Okay. Ana ensem na aka na 13 years na sa na mane ne de hu hiame. Ba me de hiame ne enkwala no. Okay. Asem. Yeah. Ende hiame. We me de kwa no me kan wasem. Yo. Na de nti ama afra me kra mba me asem no me de mfa mara nhye me sem nya de me pe. Okay. Ya tenza asem no ba ye no. Odi mi ka de me ko waju. Okay. Era mo fra asem no. Na ho no o mo fra me a ko ye na asema ne mo kan de wo kan na se o mo kra odi du o ma to mo pam. Ewo waju ho. Waju se wo do asema na fi se de be ma na kan no. Ne de o kan no se different we ne mo kan bi na se o mpem me na o betima kan asema de ana so ne fo asema. Ana o mpam no ga se me nkwa me nkwa e medwuma. Mo betima be kwa waju. Mo betima from obuso mo asema. Ana jama de me sore na me ko e. Ende no anu firi ho no. Na se still a problem na ana nkura no o do mo breme. Na uma no abeje wo obi okura meko dwuma ba esi wo be fa nkura no ko na oni ni nyina te be kwai ho a na me mente be kwai okay me wo kudo bi efro adeto ho na me ho okay bi wo no de nkura na firi be kwai ho ba adeto wo adwuma no ko be kwai dibi a me de nkura na jami system me ko bush akoya dwuma me ba yeso asa be fa nkura no ko aha bebere ni nyina wo mo wa mane won ka ho ne so de nkura na ebu me ba no abejom ho no ko na mayo ba na me de se wo de me ma brem de me hwe mba mesa aja nkwa no mesa akodwuma ba yesu asa ba sangula no ko there's a problem enti me ho ana me nya akọ se de mo frame ya yeah ena me peke ko no we am say human rights o ba bia be complaint mo de ase ne ba na me go dwuma na me se mo se ade cha ba no papa na me ko me ko me ko to no ma me okay na mo fra ase me na ko tena ase tie ka mo chiechire ma na me se me bo ono obo nu kam se bo mi nkuro ana mo yese enkora ne de sa da ne enkora no wo me ho me se enkora ne de oba ta na se de o hwe no okay ana mo kana me tia na me ja enkora no e ma no mo yese sika se na me na me sisi akora me adwuma se adwuma me ye no ya che me fidi kura ya je nti ni adwuma nti de bia enkora no me 50 cedi ana o chi ase na omo ye nkrata bibia to so nkra nine no okay debia sata mo no ye na ore nine sata na ba kunu so aketekete okay endi omo ye nkrata bibia to so nti atam de na enema mo tema me e go obi amenya adwuma be sa akra wasem wo court every day bia me court ne ade sikasem ani nyina wunim endi be na otwe ba akoko na otwe me unu ese ndo na afere me se memla me fa me ba ana sa me fa nkran se it is our time now moko ho human rights for ne ho no ma moko ka asem wie ye no enum a muka asem wie na unya case wo me nya case ne dada asam be ko ho asa ne ko ka asem no okay me bia me na me jese me ya se anya kene se ka me ko fa me eyini ba
God be person be your yen na ho dizia ana me ka jo me say na ato me enti 50 cedi da bia no enti Satan mo edin e okura e kokko Bega ko bra wanim kakra ye kokko to kura sika sem kura no be lo fa kokura no mami na edin okay ana meni ni pami ensa ntia jawa no mabo am kakra na ye ko to wana afre me say se me menye sika ma da me fa me na wo ntimi nkotena ntuntum ntanka envan sika no me hwe nkwala na obela me meti baabi ntu be jan kura no ho na ma be fa ma me da me wokan me se bia ja agoro timi wo ha ana me fiura afre me so we ana me papa no wase mimlai no bana asesa niema eja nkwa na ma ja nkura no ko dan na no tim ne ye dan wona ha dan ma no e wo be kwa okay it's now that time ni na one ne ntam ye kama like na one ne tiara na one ne that time de jai o me ni nti hobi but no what dan nim enti me wana me fiura no frɛ me se ko dwobra na oba na asa niema eja nkwa ne ma ne nkura nya wode mbo ampa no kura nya me ko na ketwa no na pampers nkwa ne bono ketwa na nya be sen ketwa sa to woja no kura no nya 2 years pampers nkwa ne bono fa me hu ya no kura nya me be ma ba me sui ana msa dam ni ko human rights ho kanka say na oba na ere aye why ndimi kura me kan no mo jima chi nyina mo yes o mi police ni ma me say o me nko na mo ko hese de me kan no no kura na mpa me nyina ba ansa na me ne ko o mo office ho e ko no ma me ise ne me ko fa nkora no na before so me o be fro oba no mo hu be oba no wo o mo fro oba no peke ye no be yes na we no so tike no mo say yes mo hia no o mo dia so be re obeba ngo say yo dana asem si na o mo frɛ no so obeba fe de yete what afi frɛ no fon odum ana o mo ka chem se sa minim ne busu ni bi number me mva mo no mo frɛ no mo ka che se na ere asi na aja dance e mere na me do maame number meba ɛda no a wo dwane gya wo ma no a wo kra ne sɛ wo kɔ wo bucket wa no wanhwɛ n'ani ma werɛhoɔ no nyina akɔe human rights for no frɛ wo no adan na wo dum phone me no me phone na yɛ dan na me phone no mu na yɛ dan kyerɛ me mu wɔ ma de me na make say sabe ma ya wo ti we ai black jo ya wo ti we so me to go yan ka ho me ko ba bi wo me ko ba djuma bi pa nya me tio di timo dile no me te masam bisai na pese oyima no me say black jo say court human rights for no odi mirika obeto ne ma no osan kobo mama ne san koda no a mu a me de omo ma wo ba no oba na sa be jan kura na gumesu wo da mu ha omo yi police ni ka ho ma woni omo ba so kasa wote ana omo fra wo phone so na ase wo te ka mu ana omo se san bra ana o se e kire omo fra wo phone dum ye na me bi sa o se wo ne te sen me phone no me phone de that day me no me phone na wo san ko e omo flare me ehwo no na enu amba me kan se omo flare me manko adentia ade ya manko ne se enkola no efio no mu na ayeti no omo nim asem we are making that be the fie ho me say human asem wakodan empanyimfo se wo mo nhwe nka ya je nkoda no ama be me say me ho akere me kakra bi nti ahokyere aba me so wo say ne ahokyere aba so me ntimi se de waka no na me ka kere wo yo me ntimi ntira ntuntum ento anka amfa nhwe nkoda na me ne wawo mo no waja wo mo hokọ waba pateti me ba waba oba ye no wama na nka ono nko ane ho wakobo human rights for amane won ete he human rights for afra ofun so mi bi so say adan na wanko man me no me ka say de enti amanko ne say be ma na wote wo no me nkora no ka metimi de o makọ be bia me ko no na emum sa me de nkora ne kwa na sa me fla ne ka tene se o ma ka ban hwan nkora na human rights for no frɛ ane there bi omo flare me adan na omo frɛ wansa wachi ankɔ wo mo hwanko tie de wo mo kana wo nkyere mu bia wanfa ma wo mo ma no na me kyere ma kyere wo yi aja for wudi no yese frempon ho no be am ko na waju ana say ye hefa waju human rights we usually say waju waju na me de ko ye human rights okay patro de to wasem no so endi omo ya se menfa ne busu ne number na ma me number mo ono me se me ya me frɛ na me fa mo no ta me frɛ ya ma me no so tie me se me na me ka se me de phone da ma woman na o ka te phone on mama ye frɛ no anfa
ɛna ɔmo ka yɛ me sɛ saa na tie dia menkɔ na menkɔ fa nkwala no na emu wɔba de me kɔ baabi a me mo ma so nte eti na me ka sɛ ɛnyɛ bi kura me kura nka memma enti ama nkwala no be di mo no ɛna wɔ saa kyire no saa kɔ hɔ ɔkaka kyerɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ohia no mba Osako baby o. Osako hobio. Anu mbuza na die na wo yefro wo se bra na wamba. Ese ayina kodi be man, jese yefra be man anso. Anu mfra na me se, saa tete me nkura ne ba, na saa kɔ nkura ne ba me ha me. Ene be zanso nkura wo mo problem so me mpene sa. Na nkura no mo nyina kɔ school. Mo nyina kɔ school. Na nti no de o mo kɔba no na o mo school. Na be o school o mo nkɔ. Se be me so o de nkura no be bra me ya, no anso ase o no ro ma ba. Ai, ewulade nyankopɔn. Nkwa ka woboa asama wo ka no boa Yankopon ko hani madansi me na papa we na blana was no ka chem say ana me say o me ma kwan opa wo yan kasa memo afa machi na de make wa ko bisem ana betuma ma numbers bi a wa betuma afre busem say na se me sisi na me ba ensem bebiri wo mra me pese me kwati me ba wo de nkwa chiri me ba twe ansa time ben ena na wo de nkora ne ko na de ba wo de nkora ne ko de na ma de nkora ne ko de wo ma ko ma ne dodo say impress sata mo na me de nkora ne ko no na ye say nkora no ebi ye ho no mu a wo yankonya na ye tena so endi ye ma konya na ye tena so ye aduane wo fie no eno bi ne wo ye no wo de aba semi nton akonya no na mi mfa nto de ne mankora no asema mi kan besi mi yi obi adansi o na ko ni adansi ma me nya carpenter ni na wa ya ma ko nyu ama ne da ya tie ne se aka so me ye doma ofrita okay mi tumi ane sa ba carpenter ni bi ho no amna ye bi akonwa ni bi wo de nua se me ma nkoto wo de ye bi na o fe bi na man bi ba de anti mi ye akonwa no kra se ba ko pe mi ye na me de ma se akonwa na ma carpenter ni sisi wo kwa ento de eje ebi kura be bi ama na to no be kwai je se adwuma me se ma se ye no ana me de akonwa no bere ho akonwa no kra se wo ton e se ya to e se ya anto me de me ni mu ase awo bo ya me ba we say o ma no se ti o me ba twen me ba won say ya na ye tu maafu ewo mu se be mai won hwe enkoda no se de na nka wo pe no de nanso me ba bia me blame wo kakra metimi atena makonwa ya mpanyfo de ama me so blame wo kakra ne se time a wo mu frɛ wo se san bra no na nkese se wo san akɔ na akɔ kyerɛ wase mu se ebi a me aho kyerɛ nti na bi a ma me dwane agya me ma ana me kwa agya nkoda no o mu so frɛ wo no wankɔ ama o mu de nkoda na ma be se de na opese ye ye boa o eno de se metena se na me san woman ho se omo fle me ko ya na me twatro ete se de na me famu no efi ho no mu no be kwai na mpa se akɔ du nyina no se akɔ twetwe ba akɔ busa sa fie nim se bia na be ma we ni wo ye me ti ni nyina atwam se enkoda no omo wo mu no ya aban dia wo ba anya wo dia bia mu ya aban dia aban ga na japade ene enkoda no wo mu ye nyankopon wakyede nyankopon na de enkoda ekye wati mase enti ba ni se ya de esi won kyere ni nyina no ye nka ho asem biem na me bisa wo se ba mai ba fam wa ye ka asem no wo kan se na wo ye mema asem eja wo no so ya mema asem pen be da se e ho no aba no se mpepa de tie ne se ya ben eyi ni mame de tie ne se me meti be kwai ana ono wati be kwa na me meti ade to okay na ebiro bi wa no anya ko na aso ye ko na o de sisi ti da ko na me fa na me yi number no na me frɛ no me se krache oba na so da na ne ye ko no oni be ma na tie decide na we me pese o mere me hunu bi hu to ma na ne ma ayi kakra na ma na ko tena be kwai ti be kwa na so sa ko hu be ma no me de me wo kra se na me de me ye adwuma nti da ko me ko be gudu be 7 kra na 7:30 mo because en bibi an 10 be dia no kra na se ko dia no kra si wo na se de wo kwa ye nti no na dwonum na wo kwa ye so me kwa so na no bi a me firi be bia ba na anu mre ya jaso kwa so adai asem ntimi nsi no nyam so mo kwa okay ana jam de man kasa ana puwa en wo ko he timo ha be 9:30 to 10 no ba so ba ya ro si sensu no ko tentu wura adura da ho na ko bi ba na me fa na sa na be ma na me na ko no ho biribi atwam no wona na wa ya na me fa ina me yi number no ana me fra na me masa me no akasa several times the still ano
enti wona me peke kwa asma ba no buza ansa wa ko duru fie sabe okwa sorry no buy o san buy o ba bed time be 9:30 me peke kwa asma ba ma no ya no wa ko duru fie ena buza ansa o no e sofo ma no wa ko duru fie won ti me ka che ba mbo ne se sa de wo ye no ma bonu dua enti ase hana o ma na boy na ye no afre me okay o ma no afre nti ya boni ntia da ko mo wa na hu se woni man bi ba me am face kra ase so en so fu on be to ato abra bra me anka so man ma menim eno me se pu a eno me ko he ena ja e to zato ye ntem wate fe de ntem te na ye ya be ma na wo me no kunu hu da bia se ni nya sa de mo ye no kwa asore sa ne me sa be ma ne woni ne ti a wawale meba sisi no krasa ukrasa uko be ma ya be ukunu kwadwo abo ukwadwo ho na ne ne te waware ntu sa be ma na ware no Mbachai. Eba ne say. Ese ne na woni ne ti nyina na woni be ma no e hihye wo. Ala make am. E buro no. Otimi obumi sa woto no. Be ma. Oh. Ye ka se ope e ma buro. Masema me bisa wo ne se wose bra no woni wote wa wonya ne wonya ye no ana na woni sa be ma no edi nkomo wo fun so memre bi kra no wo shede hunu be ma no so oboni dua afa woni ubegya ya be ma na woni wo mpna twen no ase no ano woni ote woni ho no na waware no ana bisa se ba ne sei e bro no de e mapi wawade ase ebu om ye nkamfo se bro no ye de na so mapi wawade ase om wo hawo bebremu but no nkire se e bia bebe bia om ne ne o ye ya uja na no asa akofa be makro na me kire se sa akọ edu ode igbo we no kire se wo ye sa be ma na me ne wo ho dada asa na be hu no dabi minin wana mbeka se minini mienu no yetana ye wo ma mienu ama ye mienu yentamote eti na metim baby eti ba ma wo ne ma ne yesai enan apanyini wonim hwe ewi ase omu wi ase ye nyina ewo mu ye kukuru kosuru kakraka ye nipa what you say ana said ye wo ka no se kokota nipa na wo ho eko human rights nipa na wo ho a judges my lord fo nyina wonum ye nipa say ye nia ana nsam no bi ho na se ye hwe ne ye betimi aka ne fom ha ama sumdua ba ne odi be mu agene mfom so atum enkoda no is the key factor e bi anya sanka me menti ha me be said ye wo bi ye mpanyifo nyina ka chefo nyina gina kire wa ye hwe no na nso nkoda no de abaya ma ya te ase se emofra ba nipa mienu ntam a e ya aban property enya mu de abiem iti ye gira mu mo ama mofra no nya ne bra obro no ene ono so de 8 million so de 8 million bi ma se fa kwa ne ho ade no ne ade enu ti de ho ne nyina metwa ne nyina ato aguo no what ma say iti asamba nya abotre ye nipa uba mpanyufo pi wa ha ya je ufel so epese ye ne ukasama yi eto yi sika wakoma to ye ba bia wosefo de ye de ho bebo no ba bia twase ye ka e ma aban ya tiri mu poma mofra no so ba mu no ye de ba mu uko aban mra mu a ye wo custody ani ye wo access custody ni ye odi ono no mofra no go hwase access no ye de man ebi wa no obi nyi kwan kwa so ohu ne ma no ana onya kwan kwa ohu ne ma eno no uka kwat eno an ye bebisa na fe ye de hu ama eti u pese wo ma no na wo saaji wo mu anase wo ma na wo pese ohu ba bi omu wo wadu asem na meti de mu de hin na ope e pese me je me ma o pese wo je wo ma na opanyi what is this asem wo kai grande men fon ma na ade na opese oje wo ma na wuja se woje nkodaa ya wo se wontimi nhwe nkodaa ne yie wo de o makọ na okofo de o makọ na okofo wo se waje ono so human right ya je o mama wo wasa koja wo magu ne so ma se no waje o ma bi kwa wo start school wasa kwaje nkodaa yi eyi o mu fu school mu sa de o mu bre wa na sika ma wo basa de o makọ na 2 years ni na oja ngwa na ma 2 years da be no afere me se wale si na ana se wan tesa ma wale a ko du sa na wo wale me so ma ware wo wale na me tu ho ma ho na wo problem wo wale me eni be wiki ko me ko brono bi su mi refi na me fro se ti amena me ma akora niska
ketewa no to hu se ayire hye mensa no station me ka bibia se da baba wo ye ho no cha ina asem ketewa ba man ka sam ye din na me de me ka na tipa me kan e din na asem de ka se kan yan kan wi yan kan wi but itina me person me yim bibia short yo ye no short di amount Cecilia Sadie wouldn't go down one cock, now walk off for warm, now walk, say, we see Ankara out on Quaduman was say, oh, Quadjimmy and son of a cambac on who, not so no so, a be a whoop is the canny friend home, or was also one Quadana, I don't know, man, crying and war bear may ho. Now for a young mama didn't and cassa, but I did won't soon we are ya, maybe my drink chair and Mitchell. Nan, you won't be in Quasha manu, not to was last week, I could share Mosca, I would correct it one. I don't know, Preman Quadana one ho, and I said the Okan and question who's a ring in the Shanwa. Why are you from Anna Patabi? Abba was a kaish, Majamema. As a Ma, say me, Sammy Kasa, Muchamano, no more Busano. As soon as I make a Muchamano, I say, minimum dear. Me makuma mama de ti ahan mama de kasa ne de minim say me mama me ja mo han de be defo wade anim enti na me be hwe me ma say we no wo mom no wono betena say e kan nsam wono no mom na woto no wonim ne ma be ma we dia ye me wo wiase mu abeti ya e hono na me pese me nyin say ya wode me kwa malam ho nyina be ma ya wote we mama so me bi ma no aka min sama wo no wote wo no o ma diskan fan ko wote to se disika nya wo so tre dwuma bi se un se o de na kwa malam ho o be ma na kasa o na be ma un se wote anyina no wo se wo pentama ko enu bi ha anya police station ya detain wa ha pacha wati ase enti kan kwada ne de ne yankan wie no osore kwa ene na age yensamu what must say so we could chire mu no de me ko malam bi ho ene wo ye say eno no ye ye de ya mentimi ote yi ye producer ntimi nche no mfa handcuff ni mu ni nsa oba tan na nke ye twa ka bia ma wo so wonsuru mu ne ananya nkoda ne ya wo ne hawo de odi aye wo ne de atwa mu ko be ma ni me ni akọ ana me pa cho me enso ni ka ma bo e pa cho ya me ni mu ni kure ni me ni mi enu no waya na ajo so wo fa me no waye metantan no waye made a enye no atoma kone nyagopo adomnti amasa sesi no so wonimi se yeti sika de yo ba ho ade ati se mekaje so wonye me ho ade wo so de be me ho ade de odo kwakwata kokoba bi mi sika wo de ma me se me mfa nto de ani no wo Jesus kan se wo de ko he ekotu ni tini sa ses kan wo ne nchen e pese mi sika no me nsaka ade yangopo enti se wa fa ses kan amame a mi mum de min kasem bia nkyere no da ma asem no megya ma nyankopon odo be di minini enu asem se miska no wo bia na no anka se wo je no wo de ma de ba ma me a wo mi na no no nka so anka wo ka se ska no wo nyi miska bia o kan no se woni papa woni ne nya aka e ma wo montem eti bisa no wa bisa no Black Ojo oji misika ska na wo je ye no wo ka se wo de be ma me wanka na wo kan sika me je kwa yo ho sika na yesi me je kwa 8 million wo ka so di ko tu mitrinsa ama ko jo waje na 800 mami entesa okay ma ankasa biem mama ne nkasa biem na ejiremu me se me ka kan sem bebere ba ye nsole no me ni mi enu asem ye nsole nde wo de popopo ye hia de enti me de hia me ye nkura ne de no pe me asem bie no obubu sam ha na nkura no ho me ma na ibia because nya nkura na me ni problem bia biem e ko me no na te ese ye ja waware aware ja ne kura no ma me nkasa asem ne ba afoforo no entokwa asem ne nyama be mu no me ne me bra na adato ho tiame ifom kan ho say ye ko na dia akosi esi asem no eduru ha sa no ma no makade o na so de ka yensa wa ntine ba yenso ne ngo na do nwale bi ana ja ye ri enu wo ne so de ne ko awunyi ni se bi e bro no ka ne ntine wo se suru ana mame mesi asem ne ye kan ade be me de me ka se hia na me ka no mewu abaya ya ntino nukura nyame ni se o maame na nkasa patukura na maame no me minim de maame no ba me woni mani se enhia eyampa na de tia ne se
problem bi aba na ko ba maame na mane ya no ba kan be ma edi ya me ka ho asemi me heda fafom free ada to fafom kokuru no so ko ba maame na mane maame ka jam zanya no kore e ba so mba wa mu se maame na de mensa e ko maame me bra se menye mensa na ensa no na oba e koye ne ho ade ana anya ha de bi ko tu tirinsa se ska no de ko tu tirinsa no bisika no no de ko tu tirinsa na seska na esen a woni abre na esen me se 8 million waji mi sika firi mi nsam 8 million eja kwadwe se yemfa ode nkwada no de ne ye kan wo nanso asem no bi pie mu na se hu hia ka ana edi ka yen kama ni ti wo me wo ma mi ntwa no me wo a be ma wo ti we me maame aso aduane ade ba de ode ba sika ode ma me 50 si wo bo ma ko ma okunu wo da so do no no ne ba ko mpo wo da so de wo ye che se da so do ma we be ma we me de ne ye de me de be di na me ni ma na mechi dia me die me da no wono ko oso mo se va wo ka say but as man but bi ni but am to ngo so ya ba ka mba so le da wo chire eja kwadwe de ye betimi ya yese de wo ka no me de nanka me ka kakra bi se wo ba sika bi a wo je se nka de ko ne ho ade dia ka bo modin ya nanka wo de sanfa na ye do ba sika sa ko ye bo an ho ade why do ba sika wo se sa de ko ye bo an ho ade na sando ma de me ntibi kurada yo se wo yire se mu ko waju also se mu ko human rights de ye betimi ya ye abwa no wo de ma ko human rights be kwa ha ya mo betuma ye no magusa se me bo a o ka sa wa hantan so na hanta me se wonu mi se wa ye ya mo fa ma ti no mo ko busa wo dwene human rights me se entro na media wo se mi sika ni ho se entro na media wo se mi sika ni ho me furu go ade to kra ne no yi me yi ne nyina ba on krata no okay yenye ni say sisi yenye ni say asam no de wo kan wo ye batan ye gina wafa de be ma ne kan so se wo beja nkoda no wo ho na oja wo ho no so ye gina na fa se ye gina mfimfin de betimi aboa ya ma ya hunu mu no kura ye nkrata no beba eni di nkura wo so no ye na mu nyina bekosa wo se ho ye he bekwa ya na ye na mu nyina bekwa se waju na he a ye na mu nyina beko ho na nkyeremu a wo mu wo no wo mu de ma ye nyina ya tena se aka na fe wanya kwan akohwe wo ma se wo no mu akodi wo mu nsem no se wo mu si gina ye se esese be ma no ahwe ne ma ye nim kwan ye befa so a ye ne be ma nsu be kasa na wanya kwan na so du wani kwatwa wisi akohwe wo ma no na wahunu se de nkoda ne ho sitie wo so mu sa ma enkata be mami so se mu ko na nkata wo wana enkata be o betuma ko no akekon ase no asoda minum ye nyina de esa se krata ase mo print mama ma wo de we oboa oboa so oboa wo de ba ye be wo de wa ha me de be ba oboa me de wa mama me krata bia wo so wo nim ba bia wo de asem no ko ya na mboa me nim ba bia me de asem ya na obeko ba che why ya na obeko ni akohwe se de asem ni sitie na fa ya hwe ne ken so de tie ne se human rights won wo sa de me ko wo sa ko je so be je nkara no o mo frɛ me na me ka je se me oba no ade a waye nkura no wade o mo yedi akwani aba no me ma o mfa nkura no mo ba ana me ma no hunu be to opede a me nkura bi fi se o peso hu se ne mani a me heda fa card o ma ba kwa o hia mo na on hunu ma se bia no ma me nya o mo hwe o mo ho na se me kire mpa se nkura no dawo no mutimu de me no problem be sare ma me no ana be check ana se won se oba time na ebi a wa yamfumso kwadwo wa yamfumso se wa ya me mvom ma no me mva nkora ne ma no kwadwo me nkora se me de nkora be di no ama me wuntam preso de mama me no enya sam keto na se won se nkoda na die ya na esese sika kakra ko wo no mu na ya ni nyina e kasade wo to ofo na wo tiatia no wo jojo no o ba kasema hello miniska ma wati asiamo Uniska na ma me first ka no me nkofa no wo hen why wona me ngoji ska vanto de ne ma nkola me mom de misusu se ukuni wani da so woni mu de ahia me se ukuni no so nya de ahia de ahia ma me se ukuni wo da so do no be mai wo de ne cha me se me mfa no to mi kunu no so kula na me mpe no ma ne me ka me baba ye ya wo ko school me mfa ne nya hwi bi na fede no me mpeni baako makoma e free mu da na kwadwo won so wani na so nim de wako
wale abrewo we na nimu we me di no sunje ako wala baba wa no ku a me wale baba wa no ma nyankwa ane de obi a ofe obi yire awaye ne ho ade no obi yire awaye ne ho ade no wote ase wo ya bro na wo de okunu ya kokra abaya no klo wo hu mi kra wa ya da me ohumi ya wa ya da me da wo ko gina wo hwe me okay eja wadaroma medawase uni ewo oi dia me pesa me ya edeboa ne se ya de beko ya de asem we se ne yebedi oba no achi na ya ne no akoba bi a wode mmofra no asem ne ye de ekoye no ne akwaji nchire mu so hu ne me kire no na fe ya hwe kwan ye befa so ye beboa na mmofra no ho asem ne free mu why kwajo wote mase mate mama nya nkura na de ma wo de nya abotere why nya abotere sisi nti ye no beko producer no bekasa na ye se bi e china kura no a e betimi no wakoho na afa be bia wo de asem ne koyin akotie mu yi why so woni me ye adwen sa but be ma woni ne wo ma de ya menye be ma otiwe ye fa bi otimi ka yam so jimi fu bele kwa so yam penye na wo de san kitenkete ma me wonye no me yo ma me say ede na wo wa me kwa aye de na tem say aye mi saka kai no ye fe ma wo na nya fe trase be ma mu nse mu we me de ne ye dai trase mi nu mu kwa sa me ne wo ye trase na say wo de mjawa na ye nkone mo ti se me ba ma wo ba ma katachi be mo gbosi sai afele no wasaka de papa o we na o ma ta de papa se obana opa no na o je na ye no ye na wonu wonu papa we ne na ase na je se wo na ne tiere won sie ndabi o so ma na fa we ne mo no o so nkasa o wo de no de nye wo adwuma madam aya papa wo de jai won ye so ne o ka de ne de sisi sisi ai aja wo da kawaku mato yam wate ya mati bi ni gidingi kawaku mato yam mama na wo so na ni mkasa sa abi ayi se menim kasa o ke be ma ya woti we se me ka se ma fa no ho aho mama wo be su bi abo ame ayi se so ware ya wo mama sho ring me saka wo de na silver onu ye ne gold na wa me sho de na sa me de no me de na se me akoso onu ba mun ka se mun che gan o ho aye me nwa wonim sese wukuni ya wo wa ne sese no wote sa asem wo ya wo be fa no ho adwene wo ho ekuru ya me wale wo wa wale ne sese e oh menin mienu ya te ho asim tiensi ete so no onye se de otuwe obetimi ayade a we no onye obetimi ayade bia na we de wonye bo obetimi ayade foforo nso na we ye ameme kra de we ye eti se matie me se wukuru no so no so odwene a ade a wo ye yes kwase na yese de me yonko ye neme ono so nim de obefom wo a wo de sam asema wo gina a wo keka no e bi bedi no hwe woni be mate na woni ni jai oba fu be ma fu de nka bi da se dia na kwa na anye na wo san aba hwe ka sai wa ma medu ho ya no kwa na meka cheme ma ho kwanza se de wo si sole ya wo kasa be ma we woni ni wo kola na yo na sama ma won fa me mumu no fa tie me hwe oba hunu se de obesi ni be ma kasa se de wo tie bia hu se de obesi ni be ma kasa se wo ma ye nyina ye hunu esu ana ne de tie mama wo se wo mimi su ana menene tie da ma ya ana menene da ma we na ana menene tie no be ma no wa nya de no kura me ka kire na wo ka se oni mpabo ahye se de na wo kwa se ma wo force na se na wa ni sisi a na asiesie no a be je se wo na wo ye fun ana se mimi momu no what me asiesie no menene tena ye no wan to chele watimpo a se me da menene tena ye no chele watimpo wan to bia se me da me tena monim entwantro da me nyina e no se na me si do pa no na me yi ho do afiri me mu ko so kasa no amwa me ka de on se de die tira se me ma o tu ye on me ka e ka ene ska ma sunday on ho a titi no yale ene nkola na ta nkola me ensa no mo no yale kire wa aboka abo ma ba so me no ka kire afra about we yale me obushia na frem say doctor say e be no operation
nsem wo ana me je adwuma na me na me dimirika bye e ko ya so mo de ko theater ko fa wo bra fiska bra ahwana me yefun na me fro maame te asese na esu kuta kola keto ande mami me sere wa bra na be akora na kora ere e mami mami ne ka je me so nya lo fe kora man to mba aya agura da na mami na ma ade chen ya mami ne baaye no oya na ofre me se o mami afre nso abanti o woni mo me nkohe me ko am hono me se doctors ne se je se kakara nsana mama na aba yi sare mti wantwe kakara na me o makire du be mami na me kokuru makota aba e ba me hu mami e fa fo na mfre na se me medum kuru Kwajo ento ono no na se me de me se se ka Kwajo de ye nya ne se ye ne ono aso ono na da asem ko ye ne ono bekọ ho ni akotie wonum so asem ya se obata no ohunu ne ma wadi nkola asem se odwane jankora ne de ne so ya enti ye beboa wo na wo de wose ye ma wonso hunu ma no wahunu wo mu decision de ye be free baabi amode asem no kokoduru ye no ho ne ye be hunu de omo ka kosiye na ye nso yetimi aboa wate ase ti ye bekọ ho why Kwajo nti ye da se ne wo nwumra onyama ye wate bibi ani so anu anya abotre wate abotre ne me abotre nya abotre e ma no pa Please, can someone explain this further to me? I don't know. Me huni eha mami. Oko wajo for. We say human rights. Obi e candidate. Odi oma odi be me yako. Akwa mama je mofra ne di na ma. Omo bedi wo hon ma wo se be ma ne nhwe mofra no. Ni hihye omo ye ma no oni so. Inti wo de mofra na akwa be ma no. Wo de oma koma na wi a wo san akokogye omo. Se be ma ne nhwe mofra ne yie. Wo kogye omo bai no. Wa san so eja mofra ne wo dan mu, eja omo ho koma be ma ya san be fa mofra na back. Obefa omo nso a wa san abasisi a se wo san abeje mofra. Na da wo pese wo di be ma ne ho agora no. Ana wo pa kire sen. Mami ne ase ne gina ye bi o si no ase entweye ma maintenance. Obi betumi a kire mi mu kakra. Na nti a mami tu sa na mu yi. Ase bibi nkoye ma mesa. Mo frɛ wo so omo wo be ma ne ho no be ma ne nhwe omo. Na omo ba bedi wo ho no e na obɛhwe omo. Omo ti ono ansa ne nkyempo na ekomo de mo fra na na so mo hia bibi mpa na ni tua mpo no. Wo se wo di adanse bi fe se onhwe omo. Omo amofra no. Na omo ba bedi wo nkyɛn e na obɛbo omo. We di asa na sesem bi mi hu ne se yes anansesem bi na ba maame ne pese oto kire ye. Sense obai so bedi ye ho agro. Wo dwen ho a wonti ase. Omo ba wo ho no e na ye wa adwen se obehwe mofra na anase de. Be ma ne nhwe oma sisi omo wo ne ho omo bedidi o mbedi ni na e be fi be ma ne ho no na aba. Incident na sisi akwa akwaje mofra. Sa wa fi oma obetumi ha akosra om obetumi akɔhwe om obi ensi ukwan. Na sisi a ukwaje om na de om akɔ ukwaje om na de om akɔ wonsunso a wonya nhihye bia se bia some months bi oma be spend e wa yi opapa ho na another month oma be spend wo ho na sisi a wo ye kokwasa wo tosi omu ye no ni hwe me ntina simu e bia na obeba be kire ne nsemu yie na we de me ntina se mi hu ni amen campo enfanfa ho Usi suntem na wa mo ahihye wa brabo yi a se ya na be kwakosi wo na afi wa unhu ni a wonye wa brabo no unhu ni a wonye wo eno ansa wo si gina bia keke start me masemu mpre se ya na be kwako wiwo unya brabo papa bia wale a wan enya nkosi aga enya hwe eno ansa wa brabo ya basa na ode na afi wo ma chese o ke kan se mbia hu hia Mina me gidi se be ma na waware no wo hu kawa na ehye no no eno a na ye ne ya se wa anyo no ne ho ade one na wo memu nan
na wanyo ono ne ho ade na okoware obi no na ye ne ye nti no ye sa ne ya na we de mente wase mofra ne wo ho o de makoma be ma ne se mo be ma ne hwe mofra ne ono ansa nye na ade no hwe na afi obeje ne nso so asa akwaje ne se on hwe mofra na nsi ano ka kire se o pese de ne enye wo abusia fo aje nchire bra wate na mami asemi die ehu aha emergency Ghana TV we ma kasa nye tinti wa ya tie da se ne nso story ne e sound update na sound ala be count na ma re fi so be like no wa share no subscribe e dia ma emergency Ghana no a na wani guso a wo hwe medin no e na na akosi ade pada se ne nso da se ne nso update no mesan so e de abrem makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.